قولي فيا أيها الإخوة في الله اتقوا الله تعالى وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. Mga palanggungan sa agama Islam, yari na isabkitan niyo ha lugal mulya, lugal pagbawakan singkitan niyo supaya madawhat na to in sa lago-lago ni'mat dirihilan sin Allah subhanahu wa ta'ala supaya tiap-tiap Jumato in waktu biya sin ini maagad na to in panawag-tawag sin pamo na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kabtangan niya, jaddidu imanakum, baguhan niyo in pag-iman niyo. Faqalu kayfa nujaddidu imanana ya Rasulullah. Laong si mga kasahabatan, bedin kaagi na mo magbago sin pag-iman na mo. Qal jaddidu imanakum bila ilaha illallah. Baguhan niyo in pag-iman niyo sin syahadatu an la ilaha illallah. Pag-syahada, hakahupuan kabtanganin pagyanun syahada, sapa sin kita patuhan Rabbul Alamin, magnaik saksi sin wayroon pagtuhanan dugaing malaingkan isa-isa niya tunggal, way hikaruan niya. Bangmatanin, sapa sinhambuk ipon patuhan Rabbul Alamin, way pagtag-iponan niya tunggal isa-isa sin Allah subhanahu wa ta'ala, magsusungin hukot sin pag-iman niya patuhan Rabbul Alamin. Labi luba na tuot, bang impagnaik saksi niya ha Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasul iban ipon sin Allah subhanahu wa ta'ala, labi luba na magduruhon in hukot sin pamarat saya niya pa Allah subhanahu wa ta'ala. Mayta insira sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, iban sin mga kasahabatan niya, amuinin puunan sin pag-iman patuhan Rabbul Alamin. Siya in nagpasampay sin kabayaan sin Allah ta'ala, madawhat sin ipon niya. Karena di halaw man singgumi, dua rasan intimbangan sing kita. Mangi marayaw. Demikian inda akan sin Allah ta'ala ruwara isap, mangi marayaw. Ingkatan marayaw, piag marayaw sin Allah ta'ala, subay amin batukon sinambuk-pambuk din kato niyo. Ingkatan piag mangi sin Allah subhanahu wa ta'ala, amuray sabihin, urulun na to, bang kita liyang, subay kita tumangkis. Na hindi mukot halam sin pangatayan, bigi jantong nila, in pamarat sa bihad tuin, dahanan niya, amo na in nahinang na to, sisinguran, sampay pamapuas din kato taniyo, wala palimalahil maripababaw singgumi. Bihad turakatan. Sabab na indatunganan sing kita ruwara isab, mangi iban marayaw. In mangi amo na in narka. In marayaw amo na in surga. Isiusin mabaya sin surga, nasway piun niya marayaw. Isiusin mabaya sin narka, nahilihil sin Allah ta'ala yung kaadilan niya. Bihanda yan. Naman jari,
in Rasul sallallahu alaihi wasallam sambil biutang ha undang-undang sara sin Allah subhanahu wa ta'ala suway siya mapatut upihan singkatan kakahinang sinipon niya. Bukon sa jahajaman niya katan sin umat na kauna natibuok na siya maun pa kahinapusan karena napasaunain mga kakahinang si mga sila na kauna sa rabduunhan na jukop na inakama Islam. Nabang siya jukop na, di na taman jari hilangan, di na to naman jari ganapan. Naman jari hindi majatuh halaw mansing kumiinibihaon. Naglumba-lumbain tao nagganap sin sara sin Allah subhanahu wa ta'ala. Mahita, sabab mabaya sila simmangi. Ba't bang sila mabaya simmarayaw? Di sila mutas dahil nga aming panghindo di aksin. Allah ta'ala magpasampay sin risala niya. Nabiya na sinagi, hamanga sila amoy dimukutim pag-iman patuhan Rabbul Alamin sarta wayroon inangon nila hakabuhi nila wat malaingkan uno-uno indaakan sin Allah subhanahu wa ta'ala labay ring haraakan sin dia aksin Tuhan na to Rabbul Alamin pamuho na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam sila na yan in amoy in nakabatok pa sa rayaw-rayaw amal sarta in mga sila yan mapatot na to singuran sing kakahinang nila. Naman jaribang muurulon in kisah si mga kasahabatan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam mataod mano siya magpakaian mahunit in agama Islam. Sumagawa ha mga sila mahugot yung pag-iman pa Allah subhanahu wa ta'ala lando makaan in udyot pamaranan nila murul himinang simingod sing kakahinang simpamo na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muna in ipagkabutol si manos siya sing kabuhi nila amo na in rijiki laong sing kita. In rijiki dihi kasusah. Yan yaon pakitahalom sin pakandangan ni inata aun na asal kabuhianan tiyata kamasin Allah ta'ala kato. So impagtakamahan sing kita, pag yanon susungon, bukon susungon magpataod alta sa magpataod amal. Batin rijiki deng Allah ta'ala asal aun, mawaya kau ibandi aun na suku mo. Bakas na kaya sulayan si mga kaibanan tumangkis dahing harijiki. Sulayan. Kalu-kalubaha. Bunalim pagyanon niya. In mga inibeta kato, labi-labi na tuod, in mga sila nakakawa pangadjian dengan mga kasabatan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam bi anakan Hasanul Basri in siyari magkasusah may takulong ni masusa sinaun na asal kabuhianan ko hangkan na ako rin masusa bang parkala da kabuhianan salong niya in kasusahan ko amuin Yuko ka ako sinallahu ta'ala way makahinang dugaing. Subayra ako. Amo na yung pag-ibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala. Way makatarang hambuk din kato taniwat malengkan ging nawabaran na to. Dihan.
Inyan aun simulay inisusuy wallahu alam bang bunal insusuy. Hambuk bata baru sulayan ko tuudlong ni. Impagyanon rijiki. Amun siyusuko ka ako sinallahu ta'ala. Di ako lang niya kumaon adlaw ini. Nasusayin ina. Pagkasiri kumaon. Tumawagin ina, o to, karin ako kumaon. Di ako lang ni kumaon. Ni maog ding haray, iurol sinina, di arahan pagkaon, di ba ako lang ni kumaon? Sampay nakaabot sila pa, buli kahoy. Di lang nirahan na mo iyan. Magluko sinina, di mapatas kahoy. Tapos manin ina doon nagtakad biyutang na yung kakaon. Lang nga bang yaon hapdion, numaog na saon. Naway na. Pag-iigsin ina, day paon na rimatong, tumpukan sin, mga kausukan. Im mga sila yan to, amuin tao mangi. Sugarol da, mamuno da. Napagkita sinang kataw yun na, inkailong niya yari akong kakaon. Ay, kalong sinambuk, papasok pa. Bago lang niya dyan. Nasuong na kumaon, ba't hapdi-hapdi anday sab? Naroon man, lang sinakuraan nila, huy, hundong kamo. Ay, kamo maun. Lang niya maita. Wala niyo kaingatan. Kaingatan si Mano siya halam singkaw manini, kita niyo yung sangingi Mano siya. Hati, magtuy-tuy kamo kumaon. Takalasun saan? Ay kamo kumaon. Sa lawakon na to, bang isun nagbutang sin pagkaon ini. Naglawag sila, hawaba sin kahoy. Wayong kabaakan, paghangad nila patasyad to, aabat long niya ikaw to iyan. Naog pa maripababa. Pag naog pababa, kauna lang ning kakaon yan. Bang muri kaunon, natay na kawiyaon. Saan niya kiyaon? Nakita ka, bukon ha mga sukarol yan yung kakaon, rijiki niya, suko niya. Kimangkis siya, nalukos siya kimaon. Misan siya rin marwaya. Pasal suko niya. Nalong si mga sila magkakabtangan, tumangkis kau dahing harijiki. Magad kau hasasakatan lumayo dahing harijiki mo. Paakaroon sinallahu ta'ala yung rijiki mo hahangin para tungon pabay mo, makauna pa rin kayo mo pabay mo. Taon saan dahing kato, nakananamsin yan. Maghato din tao pabay mo, sinuwi rumisan panghati mo. Amo yan in luhay niya. Hati na yung rijiki dihi kasusa. Sa in rijiki, subay mo hipamahagi. Ang pamahinangkay mo. But in rijiki mo, hisod mo palamsin, jasad mo, pagliusing gunggungan mo, di na ka magyan. Di na ka magyan. Misan yung bukon mo hito, tuuran magtubihan, pagkaon mo, biyos kau rin na ka magputsin, nahulog ka tantan, hisungit pa simod mo rin na. Ayaw, pagkabang gumawa na rin harukaing guguaan. Bihan. Naamoy ni hindi mukot halawm sin pangatayan, si mga kasahabatan hasabit tubukon mahal kanilain, rijiki, amin pagtuyuan si Mano siya halam singgumi. Manjari raisab ko, magtuyo, maglawak. Pagtawakon nila, rijiki, aliktisab. Pagtuyuan mo lawakon sa hikapataod, sinamal ka. Amin magtuyo ko, maglawak. Sababi mga kasahabatan si Rasul sallallahu alaihi wasallam nagtutuyo, nag-usaha. Hindi Abu Bakar as-Siddiq, hindi Usman ibn Affan, Abdurrahman ibn Auf. Di, mataod sila.
Sa bang sila makakita aun doon magkakunahan, di sila maug, dumuhal. Sarab amo ating kanila. Inhi kapag sarak kata mo ating kato. Inhi makaharap pa rin nawawaran tabukon kato. Amo ating biyayta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nahasabab yan, naabot hambuk waktu ino Umar ibn al-Khattab radiyallahu an. Sabab hambuk waktu in Rasul sallallahu alaihi wasallam, laung sin Rasulullah hisin nakahinang bihini. Laung sin Abu Bakar As-Siddiq ako. Hisin nakahinang simbihini. Ako laung sin Abu Bakar. Ini ako, inyaon ako. Way nakasamba in kaywanan. Tilong niya kaunahan ni Abu Bakar ini. Laung sin Umar ibn al-Khattab aun da waktu. Unahan ta kau tu di sabyan. Naway na. Hambuk waktu. Nakarungog din Umar ibn al-Khattab. Aun tao. Hambuk family laung ta magkakunahan tarang. Wala doon ni Abu Bakar Siddiq. Laung niya waktu kuna ini. Nakusos siya pa ba? Kima. Sin. Kakunahan niya hitarang. Why na lang niya kaunahan ko na Abu Bakar. Nag-usos na siya. Pagdatong niya madtupalukal amin piyagbay yadto na Abu Bakar As-Siddiq nagsusungit sin pagkaon pa mga amin. Maksud niya kiyadto. Siddiq kakulong niri kaunahan ni Abu Bakar. Hangkan datui isabyeta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bang timbangon in pag-iman hi Abu Bakar As-Siddiq isa-isa niya hibutang hahan si paksin timbangan ingkatan manusia dihan si paktimbangan mabugat pamarikan Abu Bakar As-Siddiq. Amo yan. Naman jari hajaman na to ini habihaning kahalan na to aun baha karaakan tanah biya kanila to. Ipag-ibog-ibog si manusia. Manjari aun kisah biyayta hambuk tao anak miskin naguhula hambuk lugal miskin malam main kabuhianan hambuk baryo naon sila magbagay-bagay siya min taod nila nangadji sila marayaw nakatalos man sila nag-ison kasiyam-siyam. Laung niya unuin hinangon na to ini. Laung niya mag-usaha kita niyo. Magtawang-tawang. Manjari aun usaha kirakan nila. Magpuunan sila. Dua nga ibo. Ibutang tapilak bang pilak kato. Dua nga ibo pilak. Nasiyam sila. Hati niyan siyam sila yadto kulang in dua nga ibo paaunon nila. Hamagtupod sila ruang gatus pilak. Nang lag sila hambuk taoy kaganap kanila, way kapaakan. Bila adlaw naglawak. Laong sinambuk din kanila yadto. Taon na lang nakiraakan ko. Ikahang po na to. Hati niya makapag-usahan na kita niyo. Lang niya hisiw yan. Inhikahang po na to. Timudlo siya pataas. Allahu Ta'ala inhikahang po. Allahu Ta'ala inhikahang po nila. Nalong niya rin. Na imbahagi niya. Sibo iban simbahagi na to katan. Hati niya bang hangpo din na usaha magbagi ang bukang buok. Nauna yung usaha nila ini. Nang ipat manok. Amin poultry lang niya. Na. Pag abot sing kahinapusan sintahon pagtagna nila, ana di matimba inuntong. Hati niya malagdoy na untong diyan. Naon na magtuwi kaya habaki hayad to amin suko niya. Na malagdo. Ngayon sila to di mayawin kabuhianan nila.
Di matong inwakto na isang piyarakan nila yung pag-usahan nila. Nalipat bukong pilang kalipatan. Nag-ison sila in suko. Sinikahang po nila, dihilan nila 20%. Sin kataan mausaha. Tuwing pag-usaha. Sampay gihanapan nila na hinang 4%. Sampay na hinang 50% in suko sinamin iban nila ikahang po. Isin iban nila ikahang po, Allahu Ta'ala. Pagkita nila, mataod na. Nalaong niya, uno yung hinangunta ini. Ba't subay na siya? Ibalon, in bahagi iyaon. Ba't di nila ikatukbal pa Allahu Ta'ala in bahagi niya sin? Di mabutin lima nila madtuhiruhalin altasin Allah Ta'ala. Di. Sabi ng Allah Ta'ala, di sa mga magkakunahan. Batin Tuhan Rabbul Alamin, madukal siya bang kauri mangayo kaniya. Misan hindi kau mangayo, dihilan da kau. Sabab malasay na Allah Ta'ala haipon niya. Bariman lawi rin sinlasa sinina niya ha. Sinina ha anak niya. Amo yan. Naon hindi mato. Laong niya ingkatan, sinbahagi, sinhikang po. Iban na to ini, paharapon na to nakatan pamiskin. Iurol nila, magkakunang laom simbaryo nila. Naroon hayaon, naurulin ha baryo yon katan, at niya nakakaanggaan ha, kabuhianan, biha, yaon pa masi, mataod, inapikil nila, nagpatindog madrasa, para habata-bata usog. Pagpangadjian. Pag-ubos, nagpatindog na isab madrasa para mga bata-bata babae. Pag-ubos, nagpatindog na isab madrasa, amin mataas-taas lang ha amin nito. Mutawasit lang sin, ini, ang mga hula Arab. Pandi ka to intermediate. Pag-uus yaon, usog babae, nakapatindog high school, na mag-college na. Nangayon na sila, kapatot dahil haparinta, magpaon sila college. Dihilan kapatot, patindog. Sampay nakapatindog sila 4 colleges. Alam sinhula nila, alam simbaryo nila, inhi ka 4, Kulliyatu Sharia, tabi sin Azhar University ha, Cairo. Atin niya, branch sin Azhar. Bukon payag to. Nakapatindog sila sa Lago-Lago Hospital. In hospital, way-wayad sin sumud madukatan pasal, suko si miskin. Amo yan. Inahinang niya. Sampay roon ha, kauman nilayaon, mahuniting sakatan, malayo. Iban maggasto mataot. Nangayo kapatot deng haparinta, magpabutang sila, terminal sin train. Halokal nila. Diulan. Kaya hinangan, daan, harap maun hasupaya, makalaway in train halom sin. Ula nila, siman nang in manusia. Bukon hadjabihad to. Tiap-tiap tahun aon 4 nga katos bata-bata lungbo bago. Gastuhan sin pag-asawa niya.
Bihan bay, iban katan kakukunahan halom simbay. In bata-bata, upat nga katus bata tahun-tahun, paasawahon, iban pakabuhianan niya, iban pabay niya katan. Daing haamin suko sin, iban nila siyam yadto. Sampai insiyayad to na maid daing halom harabaw singgumi. Yabay ta sambil hawak to siya na sakit. Di siya mag-indasin sakit. Dahon niya tumulahad. Sampai madto pa amin lugal kakukunahan si mga miskin. Sambil hambuk waktu liang si mga iban niya, may takaw yan bihan. Nasasakit ka o pagpaubat na akaw. Biadin ka agi kulong niya, humali-halihaway. Bang akulong niya ri himibal, mataw dinapdiun. Magkahunhan ka niya. Amo yan. Nakahinang ini, bago-bagura, miuklas dahing hadunya. Sin 2016. Bagura. Pag-ubos, nakapindeng ang mga alta niya, kaya niya, milyon pilak. Sa hawala pa siya na wapat, biya bahagiin, alta, bihan, ang pawayron anak niya, in 50% suko si miskin kata. Dahil sumagawa, in kauman niya, in baryo niya, way nakabaakan misan hambuk miskin. Hawak to nawapat siya. Tingnan sinta ini, i-engineer Saleh Atiyah. Inmiyagad ng ubul kaniya, nasusaing katangalom simbaryo, nagtangis, ibuhan, bata bago nakahapal sing Quran, daing hamadrasa niya. Mataob, mastal, nag-graduate, ibuhan, daing hamadrasa niya. In miskin, amuin magkakaos maghinang, piyasuod niya, paamuin makalamod, tumabang haamuin, pagpalaggo sin pag-usaha. Iban gadji nila, marayaw. Amo yan, mga katawtay munguran, haakam Islam. Asabab yan, bukon mustahil, hajaman na to, amo hindi maka kawa sin darajat si mga kasahabatan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ha mga sila umupiha kakahinang sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Intanda niya bago hadyayaon. Karena nakapagsambahayan kaniya, bukon kita magtimbang, in Rasul sallallahu alaihi wasallam, di mabot gatus in nakasambahayan kaniya rin ng mga kasahabatan. In siya yaon, 12 milyon mano siya in nakasambahayan kaniya. Amo yan, mga katawtay munguran. Asabab yan pag-iibog-ibugan, si mga mag-uusaha, bang mabaya mag-usaha, iniban niya mag-usaha Allah subhanahu wa ta'ala at tijara ma'allah. Kahana wayrun lugian mo bang Allah ta'ala iniban mo mag-usaha. Impuunan katandaing kaniya, inikaw maghibal sadya. Ingkatan usahon mo rin na kaniya. Amo yan, mga katawtay manghuran, in sa rayaw-rayaw upihan. Bago-bago rayaon, 2016,
Innahinang sinhambuk tauyaon. Hawihad tuin, ini mataod nagkahinang hatimpo na kauna. Jaman sin Rasul sallallahu alaihi wasallam mga kasahabatan niya. Kaluin siya yadto nakabas sa rin mga kisah si mga siladto amuyin di hikaso sa inalta sababi magdirihil sinalta Allah subhanahu wa ta'ala. Kan nasubay hadya kita madyaga inalta usahon tarwara ning duwa niya. Biyita kato papagpion ka hadya sindua halal haram. Halal haram. Kinangabang siya halal. Ayaw ko huminang bang siya haram. Maka mo karuwain pahala. Nasa inbanda sin Rasul sallallahu alaihi wasallam masiyaon kato asupaya daran nato mabago impag-iman nato pa Allah subhanahu wa ta'ala. Unong baita sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya'ti 'alan nasi zamanun la yubalil mar'u min ayna iktasab aminal halali aminal haram. Dumatong in waktu ha mga manusia, di na intaw magpikil, tali, bangday hindi inin pag-usaha yaon. Halal ka atawa haram, kumawa na sadya. Pasal sin ibog sin dunya. Hangkan na yung kapir bang maturon, nakatayang babaw rin kato ataon sinalta, may ta. Mayroon haram kanila, halal kata. Sa buko na mo adto ing kaunahan mo mauntong mo. Ing kaunahan untong amuin amal na hinang muhangan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Haran kabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala miya makadhatiranan sin undang-undang sara niya. Amoy adto mga katawtay manghura na kami Islam. Namura-murahan makakakita niyo ring mga yadto. Makasingod kita niyo baba kita niyo ang parihil sin Allah ta'ala kabuhi iban kasay. Talo. Taon pamahinang sinhambuk din kato taniyo. Misan sa tubukon maglamod-lamod, makajari hambuk taura timinduk. Indahon niya mag-usaha Allah subhanahu wa ta'ala. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله فصلوات الله وسلامه عليه. Mga palanggungan sa agama Islam, in kagunahan na to sadya daran na to biyabago. Daing hawak to pawakto, amin siyapahan na to pa Allah Ta'ala sinway roon pagtag-ipunan na to dugaing siya isa-isa niya tunggal. Sarta, inhi karuan niya, siyapahan na to pa Allah Ta'ala, siyaksian na to, in pamho na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam ipon sin Allah Ta'ala iban daak niya. In Rasul sallallahu alaihi wasallam way piagbidaan sin siya iban kita. Mano siya? Diak sin Allah Ta'ala in Rasul sallallahu alaihi wasallam pabaitaan in ummat niya. Qul innama ana basharum mithlukum yuha ilay. Innama ilahukum ilahu wahid. Baitay sila ya Muhammad. In ako lawong manusia, biada kamu kanyo katantan, sino na kita niyo manusia? Yuha ilay, impiag biddaan, in ako kaya panaukan wahi, in kamuway. Tanda niya, wayron na wahi numaog din Allah Ta'ala, puas din Rasul sallallahu alaihi wasallam. Way na. Bang aon mamayta, kato tanyo, aon pawahi magnaog, na yan kaputingan niya na iwan sin saitan.
Sabab wairoon na mapuas dahing Rasul sallallahu alaihi wasallam. Na imanan niya pagka siya Rasul, di na to makawain kasabunnalan dahing Allah Ta'ala, dahing pag-ibadat, pakatan, muamalat, pakatan, uno-uno nakakahinang na to, subay labay ring Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nabang aun umulak mamayta kani, wala kang kamayta ha Quran iban hadis. Imian ni labiin ini marayaw ring sing Quran iban hadis, putingan. Putingan. Namun yan mga katautay manghurana ka Islam. Na murah-murahan. Kakawa kita dito, pengajian, serta pagpatumtum, bangaong kabtangan, nakalabi, dahing hamaksud pakarayawan sin Allah subhanahu wa ta'ala, inyad tureng kako, iban dahing hasaitan, bang nakakugdan nakaamu, inyad tu taufik sin Allah subhanahu wa ta'ala kato niyo, murah-murahan, papagbarakatun kato tinasin Allah ta'ala, in adlaw ini, amuin mahinang nato yad tupadduman marayaw kahuwi nato. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ja'al istima'ana hadha istima'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina shaqiyya wa la mahruma. اللهم اجعلنا من عبادك الصالحين الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر الذين لا يخافون فيك لومة لائم وأعنا على ذلك وقونا عليه ويسره لنا وانصرنا على من تعدى حدودك إنه لا ناصر لنا سواك ولا مستعان غيرك يا مالك يوم الدين. اللهم إنا نسألك نصرك وهداك وعفوك وغناك. اللهم اجعلنا فيك راغبين وفي جنتك طامعين وعذابك آمنين. اللهم املأ وجوهنا منك حياء وقلوبنا منك فرحا. اللهم اسكن في نفوسنا ما نسلم به جوارحنا لخدمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى اللهم على سيدنا محمد. أقم الصلاة. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الصلاة قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر. استقيموا صفوفكم. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. آمنوا بالله
الله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير وما لكم لا تؤمنون بالله والرسول يدعون لتؤمنوا بربكم وقد أخذ ميثاقكم إن كنتم مؤمنين هو الذي ينزل على عبده آيات بينات ليخرجكم من الظلمات إلى النور إن الله بكم لرؤوف رحيم وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله ولله ميراث السماوات والأرض لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا ويضاعفه له وله أجر كريم الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم ومن ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر
Allahu Akbar. Assalamualaikum. La ilaha illallah. Allahumma inna laka. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Astagfirullah. Astagfirullah. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.